Tako malo valjevna snimka. Čvijeni pa je god. Tako, svaka čast. Tako moji se živio Bože. Hvala vam što ste našli vremena da se večeras zajedno prisjetimo nekadašnjih vremena i običaja. A u svemu tome će nam pomoći naši pjesnici, guslari, estradni umjetnici, jednom riječju svi oni koji vole dobro i veselo društvo i koji nisu zaboravili odakle potiču. U ime udruženja dozvolite mi da predstavim večerašnje goste. Petko Zekanović, jedan aplauz za Petka. I Sladojević Gojko. Pozivam našeg predsjednika udruženja, gospodina Dušana Stevanovića, da nam se obrati sa nekoliko riječi. Dame i gospodo, braćo i sestre, večeras mi je zaista puno srce što smo se ovako sastali po 5. put da se vidimo, da se ne zaboravimo, da očuvamo naše korijene koji nisu tako ni mali i da se proveselimo. Ja za večeras dužan sam da vam kažem da smo učinili jedan dodatni napor u ovom teškom vremenu da se okupimo. Zaista su teška vremena. Ali ljudi čine i velika dijela u teškim vremenima. Ja želim da večeras na neki način se zahvalimo ljudima koji su pomagali naše udruženje, a bez koji ono sigurno ne bi moglo da postoji danas. Hvala im i ovaj ću puta da im uručimo prigodne zahvalnice i plakete. Mi pored tih stalnih aktivnosti, vjerovatno ste pratili na televizijama, da je o našim aktivnostima preko 100 novinskih članaka, preko 100 televizijskih informacija, u udarnim terminima, međutim borba je teška i neizvjesna. Ja večeras posebno želim da se zahvalim ovoga momenta našoj braći iz Australije, iz Melbourna, konkretno gospodinu Slobodanu Karajđiću, koji su ovih dana pomogli 6 naših porodica koji su veoma teško materijalnom stanju. I zaista ih hvala. I za nje je jedna od večeras namijenjena ti veliki plaketa za našu braću u Australiji. Također druga plaketa koja će biti uručena također našoj braći Udruženje Zeničana iz Milokija koji su prethodnih godina pomagali kako ugrožene, tako i naše udruženje. Također večeras dužan sam da spomenem jednog čovjeka koji je za mene novi knez Ivo Semerije, gospodin Hadži Cvetin Pejčić. Ja sam mu pre mjesec dana uručio zahvalnicu na jednom skupu Narodnoj biblioteci Filip Fišić. On je nekoliko godina pomagao porodicu poginulog borca Bulića, Slobodana iz Kaknja, sa 10.000 konvertibilnih maraka.
I oni koji mogu neka sledi njegov primjer. Hvala ti, kaže Cvjetine Pečiću. Idemo dalje. Bošnjak Dajana. To je djevojka koja je sa nama, koja nam pomaže i želimo na ovaj način da ju mladi damo da nastavljaju. Mišura Goran. Hajde Gorane, malo požuri. Kenić Zagorka. Kenić Zagorka, je li tu? Zagorka čestita, mora vas pa ljudi stvarno. Moram. Stojanović Stanoje, da li je tu? Nije. Imamo ovog mladoga momka Trifković Stefana. On nas zabavlja već nekoliko godina na harmonici. Izvoli Stefane. Velike plakete dodjeljujemo normalno ljudima koji su nam najviše pomogli. To je gospodin Gutić Vladimir. Izvoli Bog tu za ovo. Ne, Vlada nas je zaista pomagao i da su mogli svi ko Vlada čak se pjesma pjevala. Velika plaketa našim dragim prijateljima zemljacima iz Brčkog, Karač, Gordana, Ilija, Brčko. Nismo zaboravili Ilija, ti si od njih naših večeri donirao i pomogao našoj manifestaciji. Da vam bi uvijek imali pomagali. Stojanović Radomir. Radomir također sve naše manifestacije pomagao. Pozdravite ga. Gatarić Golub. Hoćemo moram. Đukić Goran, Đuza, da li je tu? Nije tu. Dobro, kad dođe. Auto za vas, djevojka. Bošković Boban, da li je tu? Doći on, vjerovatno. Bajić Neda. Topić Petar. Topić Petar. Petković Željko, Zvornik. Nije ni on tu. Sladević Tomislav. Tomislave. Ne mogu ti doći, daleko si. I Mičić Stjepan, pozdravite ga, čovjek, to je ovaj gospodin u kolicima. Ja ću doći. Zekanović Petko iz Banja Luke.
Bošnjak Luka. Gospodin Sladević Gojko, Smederevo. Vukan Đuka, njega očekujemo, danas imali porasa, sam doći sigurno. Tomislav, ja ću donijeti ipak, ko što je te mrško dođe. S ovim je ovaj dio programa završen. Ja vam se stvarno zahvaljujem svima koji su pomogli. Hvala i onim koji su nas kritikovali. Da budemo bolji, pa bit ćemo bolji ako vi pomognete svi zajedno. Hvala vam, živi bili na mnoga ljeta. Upravo stavili pod krov i zatvorili crkvu kao prvi neki korak. Slične aktivnosti znam da se izvode i na drugim mjestima i mislim da je to nešto čemu će trebati posvetiti pažnju u narednim godinama. Ne bi koristio ni za što drugo ovu priliku, osim da nam poželim ugodan boravak, da se veselimo, upoznamo oni koji su se međusobno zaboravili i da širimo ideju druženja, ideju čuvanja korijena i čuvanja tradicije. Hvala vam lijepo. Junač koji
pa vjerovatno ostali nisu stigli da dođu. I ja vas zaista od srca pozdravljam. Želim da i dalje nastavimo ovu tradiciju, jer je Bjeljina jedan multietnički, multikulturni grad i manjinski grad sa dosta manjina. I mi želimo da očuvamo našu tradiciju preko svih ovih udruženja i nemojte dozvoliti da se ova udruženja raspadnu, jer mi imamo i udruženje Asocijaciju izbjeglih i raseljenih gdje se borimo i za našu imovinu i za sva naša
volimo i hoćemo da se osjećate kao Semberci. Nadam se da vam je dobro, da ste se dobro snašli u Semberiji. Ako treba neka pomoć ili nešto, ako ja mogu još ovo do kraja mandata, do izbora da vam pomognem kao poslanik. Ja radim u Zavodu za zapošljavanje. Dođite i sve što budem mogla da vam pomognem, ja ću vam pomoći. Želim da budete srećni, da dugo živite sa vašim porodicama, da vas Semberija prihvati, nadam se da je tako, da se družimo ako Bog da još 100 godina u zdravlju i veselju. Najmanje.
kaže i dalje po specijalnoj želji. Za društvo, za sve goste, za naše domaćine.